A sa mnom u studiju je profesor historije Husnija Kamberović. Dobar vam dan, dobrodošli u popodnevni program Alfa televizije. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, prije nego li počnemo razgovarati o danu grada Sarajevo, jeste li imali priliku danas otići i provozati se Trebevićkom žičarom? Danas ne, zato što ja mislim danas je stvarno velika gužva tamo i ostavit ćemo to nekima koji su ovako malo nestrpljiviji nego je, ali mislim da je, naravno, to je jako važno i da je žičara obnovljena, da građani Sarajeva mogu ponovo ići na Trebević uspinjačom i ja mislim da ja ću lično sačekati nekoliko dana da prođe ova gužva, a onda ću lijepo na Trebević i na taj način se zapravo prisjetiti nekih mojih mlađih dana kad sam vrlo često išao na Trebević žičaru. Razgovarat ćemo o tome kako je bilo na uspinjaču kada ste vi bili student. 6. april, koliko je ovaj datum značajan za Bosnu i Hercegovinu, samo Sarajevo, a evo recimo pogotovo za mlađe generacije. Znamo da je ovaj grad, odnosno sudbina ovog grada, često je bila takva da se morala suprotstavljati sili i zločinu. Pa ja mislim, naravno, kad je barem u pitanju ova druga polovica 20. stoljeća, onda je nekako 6. april i čitav april je vrlo važan u istoriji Sarajeva i to je što, kako to neki kažu, jer sve nekako počinjalo s proljeća, ali Sarajevo doista u 20. stoljeću imalo i neke lijepe i tamne strane i sve što se lijepo dešavalo se u aprilu, ali i ružne stvari se dešavale u aprilu. 1941. godine Sarajevo je u aprilu bombardirano, razarano njemačkim bombama i vrlo brzo okupirano. Za nekoliko dana Njemci su ušli u Sarajevo i to je doista znak, bio početak jedne fašističke okupacije grada koju grad nije imao ni prije, niti poslije. Dakle, nikada Sarajevo nije imalo teža razdoblja u svojoj historiji od tog razdoblja od 1941. 1945. iz prostog razloga što je ono tad bilo okupiran grad. Dakle, ne opkoljen. Recimo, Sarajevo je 1992. 1995. bilo opkoljen grad, ali smo ipak bili slobodni. 1941. 1945. godine tu je bila klasična dakle, okupacija. Ogroman broj Sarajlija je ubijen, odveden u logore, u koncentracione logore i tako dalje. Preko 10.000 ljudi je ubijeno 1941. 1945. Preko 7.000, skoro 8.000 Jevreja je odvedeno i stradalo, sarajevskih ubijeno u holokaustu. Kraj Drugog svjetskog rata je u Sarajevu donio ogromnu torturu. To je negdje već krajem februara, u martu mjesecu je došao Luburić koji je doista provodio tu svoju strahovladu. Masa ljudi je likvidirana, vješani su po Marin dvoru i tako dalje. I to je bilo doista jedno strašno razdoblje sarajevske istorije i onda dolazi april 1945. godine kad se Sarajevo zapravo oslobađa od te fašističke okupacije. Ta borba za oslobođenje grada Sarajeva naravno je trajala je prilično dugo. Ja bih rekao da borbe za oslobođenje Sarajeva nisu počele naravno krajem marta, nego su faktički počele još negdje u februaru 1945. godine, a mogli bismo čak reći da i krajem 1944. sa jednim širim operacijama počinje priprema te sarajevske operacije koja će 6. aprila dovesti do oslobađanja grada i 6. april 1945. godine jedan od svjetlijih datuma u historiji Sarajeva doista, jer je to bio početak jedne sasvim nove faze u razvoju grada, početak jednog ili znak također pobjede antifašizma, pobjede duha. Na neki način bismo mogli reći da je taj duh Sarajeva zapravo i antifašistički duh i tu doista krajem Drugog svjetskog rata dolazi do te simbioze sarajevskog duha i antifašističkih vrijednosti. I Sarajevo, ja bih rekao, čitavo vrijeme u drugoj polovici 20. stoljeća pa sve do dana današnjega, ja mislim i danas, baštini tu antifašističku tradiciju i zbog toga je taj 6. april kad je grad oslobođen od fašizma u historiji grada jako važan. I ja mislim da bi tu naravno
i ovi koji odlučuju o tome šta to jeste dan Sarajeva, šta jeste dan oslobođenja grada, šta jeste šta su to datumi antifašistički koji se trebaju obilježavati, ali ja mislim da smo mi nekako i ovom odlukom da se 6. april proglasi danom Sarajeva na neki način gotovo stavili po strani šta taj 6. april zapravo znači. 6. april je prije svega oslobođenje Sarajeva od okupacije i prije svega oslobođenje Sarajeva od fašizma. Dakle, to je dan pobjede antifašizma u Sarajevu i ja bih volio kad bismo mi nekako 6. aprila više naglašavali tu dimenziju šta 6. april zapravo znači. I naravno onda 1992. Sarajevo je ponovo stavljeno pod okupaciju i rekao bih tako opet neku vrstu fašističke okupacije u kojoj je onda ostalo sve do, znamo to, kraja 1995. godine, odnosno 1996. jer je u martu mjesecu definitivno, iako su borbe prestale negdje već krajem 1995. ali tek u početkom 1996. kroz tu takozvanu reintegraciju Sarajevo je definitivno odblokiran. Tako da ta 4-5 događaja, dakle, vezani samo za 41. 45. pa 92. 95. ili 96. pokazuju koliko je april u Sarajevu važan. A onda bismo mi mogli naravno govoriti i koliko je drugih važnih događaja u historiji Sarajeva od 45. pa sve do 92. godine se desilo i koliko je stvari koje se desile 6. aprila važnijih, recimo. Zašto? Zato što je u vrijeme socijalizma zapravo mnoge stvari koje su se planirale, recimo, otvoriti, kao što mi danas otvaramo Sarajevsku žičaru Trebevičku, u razdoblju 45. do 90. godina uvijek se nekako pokušavalo, ako se gradi neka tvornica, ako su neke velike manifestacije i tako dalje, da one se ili otvore ili završavaju nekako 6. aprila na dan oslobođenja i niz je događaja, mislim, od šlagera sezone pa sve dalje do niza tvornica koje su otvarale, puteva, mostova i tako dalje. Nekako je to sve se vezalo za ovaj datum 6. aprila i zato je doista taj 6. april i april općenito važan datum u historiji grada Sarajeva. Možemo li reći da je Sarajevo uvijek nekako imalo dušu zajedništva, komšiluka, mahale, da tako kažem, ili danas tako? Ili je ta nekako duša ostala negdje više u starom gradu? Pa sve se naravno promijenilo. Sarajevo se također razvija kao grad i razvijalo se kao grad i razvijat će se i to je zapravo ne samo Sarajevo, nego i ostali gradovi i na Balkanu i u svijetu uopće. Dakle, doživljavaju određene promjene, razvoj i tako dalje, tako i Sarajevo. I naravno da kad se govori o Sarajevu i o tome šta je to duša Sarajeva, onda, mislim, trebalo bi reći naravno da i Sarajevo kao i neki drugi gradovi ili kao većina drugih gradova ima neke svoje specifičnosti i svaki grad je za sebe specifičan. Da te kažeš šta su strancima specifičnost u Sarajevu? Ćevapi? Da, ali ja mislim da, reći ću vam, ja imam jednu rodicu koja je vlasnik jednog restorana u Hrvatskoj i ona je pojela, došla je u Sarajevo, pojela je ćevapi i odlučila da je u svom restoranu više nikad ne pravi ćevape. Jer je vidjela zapravo šta jesu ćevapi i šta su ćevapi koje ona nudi u svom restoranu. Tako da je rekla ja to više nikad neću raditi jer ne znam zapravo, moji kuhari ne znaju napraviti ćevape jer jedini ćevapi koji su dobri su ovi sarajevski ćevapi. Još nije jela u najboljoj ćevapžinci. Ali dakle, hoću da kažem da kad govorimo o Sarajevu, šta je to specifika Sarajeva? Ja mislim da ta spremnost ljudi da zajedno rade, da zajedno žive, da pomažu jedni drugima, ta jedna, rekao bih, srdačnost, spremnost da prihvatate druge i da pomažete drugima je nešto što je Sarajevo, što Sarajevo jeste na neki način Sarajevo. To je ono što Sarajevo čini Sarajevom. Ljudi, dakle, i ta spremnost ljudi na neki način da žive zajedno, da pomažu drugima je
obilježje, evo rekao bih tako, grada Sarajeva. Nigdje vi nećete naći drugu raju, nego ćete samo imati raju u Sarajevu. Dakle, imate vi prijateljstva i tako dalje svugdje, ali jedina raja je sarajevska raja. Dakle, nemate zagrebačke raje, beogradske raje i tako dalje. I to je nešto što jeste Sarajevo i po čemu Sarajevo jeste doista specifično. Ja sam rekao, ja sam malo prije kao student, recimo, imao, nisam ja bio, ali su jedni moji prijatelji išli su u Zagreb i ponijeli su neku knjigu da uruče jednoj gospođi u Zagreb. Putovali su čitavu noć vozom i kad su ujutru došli i predali su tu knjigu, gospođa otvorila vrata, ponudila ih je onako srdačno, jeste li možda za čaj? Oni su rekli, pa ne, hvala, i ona je zatvorila vrata, rekla, ok, hvala vam lijepo. Zašto? U Sarajevu to, oni su očekivali da će se ona ponašati kao što bi se ponašali gospođe u Sarajevu. 5 puta bi rekla, pa morate ući, pa putovali ste čitavu noć, pa morate popiti čaj i tako dalje. I tek posle 7., 8. ili 10. put bi oni kao pristali tek da uđu. Tako da to je nešto što odvaja Sarajevo od drugih gradova. Čini mi se da je to toplina koju samo Sarajevo ima. Jeste li na koncu zadovoljni ovim što je grad danas? Pa, znate kako, mislim, naravno ja živim u Sarajevu i imate 1000 stvari zbog kojih ste nezadovoljni, ali imate i 1000 stvari zbog kojih ste odlučili da živite i nastavite svoj život u gradu Sarajevu i date svoj doprinos razvoju ovoga grada. Ja mislim da naravno da ne možemo biti zadovoljni sa svim što Sarajevo jeste danas i da Sarajevo može napraviti puno bolje i da Sarajevo može napraviti puno više. Ali ja mislim da ako biste prošetali, ako prošetamo gradom Sarajevo, recimo, onda ćemo vidjeti da je Sarajevo ipak sačuvalo mnoge vrijednosti koje drugi gradovi nisu sačuvali. Od tog, kao što sam malo prije rekao, spremnosti na neki zajednički život, od ovog komšiluka koji u posljednje vrijeme ipak poprima i neke nove dimenzije. Nije to više Sarajevo kao što je bilo Sarajevo 60. i 70. I dobro je da nije, i normalno da nije, jer se grad mora razvijati. Ali, dakle, imate i neke druge, vi recimo danas možete također u Sarajevu vidjeti sačuvane te vrijednosti zajedničkog života i to je nešto što bih rekao da je važno i za sadašnjost i za budućnost grada Sarajeva. Dakle, spremnost da čuvate i dalje razvijate prvo različitost i da pokazujete spremnost da da tu različitost i to šarenilo života, arhitekture njegujete. Ja lično možda nisam kao čovjek zadovoljan načinom na koji se Sarajevo u tom urbanističkom smislu gradi, razvija, gušimo strogi centar grada i tako dalje, velikim neboderima, zgradama kojima tu nije mjesto i tako dalje. Ali sam zadovoljan s druge strane što mi u Sarajevu možemo prošetati i Baščaršijom i ući u džamiju, uklanjati i pomoliti se oni koji žele u crkvama i da možete popiti pivo ili možete popiti samo sok, čaj, da možete pojesti i kebab, ali da možete i poručiti bilo što drugo u nekim drugim dijelovima grada, da imamo sačuvane i te stare urbane cijeline koje pokazuju zapravo koliko je Sarajevo prvo pokazuju naravno kroz kakvu je historiju Sarajevo prolazilo i pokazuju koliko je Sarajevo spremno da njeguje tu, kako sam malo prije napomenuo, različitost. Ako krenete od Baščaršije, tu možemo vidjeti masu tog osmanskog nasljeđa. Ako dođemo na Marin dvor, onda vidimo to habsburško nasljeđe. Ako krenemo na zapad dalje od Marin dvora, onda vidimo ovo socijalističko nasljeđe, vidimo ovo postsocijalističko nasljeđe i tako dalje. Ali to na neki način, izuzev ovog malo postsocijalističkog nasljeđa koje vrlo često strši, da tako kažem, ali pokazuje se kako sva ta nasljeđa na neki način
se prelivaju jedno u drugo, kako oni, iako jesu različiti, ali zapravo čine jednu cjelinu i to je nešto što ohrabruje. Vi kad dođete na Marin dvor, vi vidite samo šta tu nekako strši, nekako se izdvaja, recimo SCC centar, ali katolička crkva tu ne strši od ambijenta, ostaloga i tako dalje. Dakle, imamo razvoj grada koji ima šarenilo, ali u tom šarenilu ima i puno toga što to čini jednom cjelinom. Jer to je ono što Sarajevo danas jeste ovako vrijedno življenja. I sad, naravno, vi ste pomenuli te mahale, život. To je nešto što je još uvijek ostalo. To je dobro. Kad odete, ne znam, na Vratnik ili Bistrik, tako dalje, taj mahalski život u mahali sa uskim ulicama, on je još uvijek sačuvan, iako naravno to više nije život u mahali kakav je bio 30. godina 20. stoljeća. Čak ne ta bliskost, ja mislim, u mahali nije više tako velika, jer su zapravo i neki modernizacijski procesi koji se odvijali u Sarajevu u drugoj polovici 20. stoljeća našli ili imali su odraza i na život u mahali. Vi sad u mahalama također možete vidjeti velike kuće na 3 sprata i tako dalje. To je nešto što nije bilo prije. Ali nekako se nadam da ćemo barem tu tradiciju kako njegovati, tako i čuvati u buduće, a pogotovo mlađe generacije. Žao mi je što više nemam vremena. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za program televizije Alfa i na ovim lijepim odgovorima i nadam se da ćete što prije provoziti se opet Trebevićkom žičarom. Kao u stare dane. Za par dana. Kao u mladi dane. Kao u mladi dane, da. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, idemo na kratak marketing, a vi svakako ostanite uz nas.